Nema mnogo onih koji bi se usudili da na put u inostranstvo, i to čak do Londona, krenu autostopom. Zrenjaninac Slavoljub Epifanić sprema se upravo na takav put. Budući da je slep, ovaj izazov za njega je ogroman. Početak putovanja je za mesec dana, a avanturu će beležiti i kamere filma Put belog štapa. Zrenjaninac Slavoljub Epifanić ne vidi od svoje 31. godine. Ipak taj hendikep nije ga sprečio da se bavi najneobičnijim hobijima. Osvojio je najviše planinske vrhove Balkana, bavi se free climbingom, takmiči u streličarstvu, nosilac je crnog pojasa u Ninjicu. Najnoviji plan mu je da sledećeg meseca krene do Londona, i to autostopom. Stvarno želim ovim da dokažem i sebi prvenstveno da mogu i tako nešto da uradim, a nekako vidim i kao ovu priču koja može biti jako motivaciona i za sve ostale ljude. Da li imaju neke vrste invaliditeta ili ne, ali da prosto natera ljude da uzmu stvar u svoje ruke i da dišu punim plućima. Autostopom na put do Londona Slavoljub će poći sa snimateljem koji će svaki deo ove neobične avanture ovekovečiti i pretočiti u dokumentarni film Put belog štapa. Što se tiče opreme, koristit će se GoPro kamere, dve. Od toga će jedna biti Slavoljubu na glavi, da se vidi subjektivan kadar kako slepe osobe percipiraju svakodnevni život. I koristit će se dodatno DSLR oprema za pokrivalice i ostalo snimanje. Ima one pozitivne treme, jednostavno nekako ne mogu da dočekam taj 15. avgust i da prosto stavimo rančeve na leđa i da krenemo put Evrope i Londona. Neobični avanturista Slavoljub Epifanić je licencirani instruktor informatike za slepe i slabovide osobe, tako da će detalje i dogodovštine predstojećeg puta belog štapa svakodnevno objavljivati na društvenim mrežama.